Sabatha mini sabatha mayibendle wabangcwele socela inhlanhla ukuthi abaphilizi sihole ngomthandazo wesabatha amen. Andulelo sehlabelelo somthandazo wesabatha hlabelelo senkumbuzo izukulwane senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Somthandazo wesabatha bandle elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba sesingena kuhlonipheni mina enkulu ahlonishwa ngibaba wethu menzi wezulu nomhlaba eqedeni wakho kwenza izulu nomhlaba nezinto zonke mthumse nothumsekayo Jehova
hlabelele verse lamashumi amabili nantathu. uManazaretha inxaya. Bantwana bahle basezulwini, sifanele ukumbonga uNkulunkulu noma singazi ukuthi uNkulunkulu ubonga kanjani, ngoba lo musa, uma ngikhuluma ngomusa ngisuke sengikhumbula ithempeli la ngapha eTsakani. Wathi uShembe, hawu umusa ongaka. Bantwana bahle basezulwini, ngaphambi kokuthi mhlawumbe ngibeke izwi lodwa, kodwa ngiyafisa ukuqala ngokubonga kuManazaretha aseyayingcwele, kuma-Israyeli amahle, ngendlela abenza ngakhona imizwa kaShembe yabangena emthanjeni yabo. Basebenza ngathi bayahlanya, basebenza ngathi abaphilile, ngendlela enasebenza ngakhona
angiyazi ukuthi ngayichaza ngithini ngoba lento yenziwa iIsrael ngiyacela ukuthi umuntu ongangizwa noma ongekho eIsrael angaphatheki kabi kodwa kuyiqiniso lokho engushoyo ukuthi siHauteng namaphethelo asikaze sisebenze ngendlela okwasebenza ngayo iIsrael ngoba iIsrael yenza into ongayazi nathi agcina isididile sagcina singasazi manje kodwa konke lokho kwakwenziwa uthando olungaphakathi kithi ngoba sifuna ukuthi uShembe afike phakathi kwethu kusekhona ke nokunye sizokulungisa mhlawumbe ngonyaka ozayo kukhona okobe sekulungile kodwa angifuni ukuthi ngikhulume ngiphumela obala ukuthi kuyoba ukuthi nokuthi ngoba ungasenzeki uba uthi hey sasizwa nje lesi sithutha siqhamba mama sikhuluma into engekho impilo lento ayikhuluma kodwa kuzifiso zokuthi singaphindi sehlelwa inhlekelele eyasehlela ngemzuzu yokugcina hayi nathi asizange sazi kodwa uShembe kuphela wayazi kodwa ngangilokhu ngisho kancane ngisho ngathi angiphilile kahle uma ngithi mina kubantu sikhuluma ngo0 kuDisemba ukuthi ngoba siku0 uJanuary uyothe phela sobe sikuphi bese ngithi mina hayi kodwa unyazi engikuthanda ngonyazi ukuthi mawusebenzela unyazi awehluleki noma ngabe kulukhuni kanjani kodwa uyasebenza uphumelele uyafika empumelelweni noma izwe lingathandi noma ngabe umuntu uyathanda noma ngabe akathandi kodwa unyazi luNkulunkulu amen ngicela ngizohlabelela nje evesini elilodwa sihlabelelo sekhulu namashumi ayisishiyagalombili ngizohlabelela nje ivesi elilodwa kodwa ngicela abaphethe amabhayibheli bangivulele ngoba seRoma 12 verse 9 ngicabanga ukuthi mathathu amavesi bese bevula kuMshumayeli 7 verse 9 lilodwa ivesi ilokho kubonga ebengithi angiwabonge ama-Israyeli ngomsebenzi abantu angazi khona abantu abangayithandi into enhle noma kukuhle umuntu uthi kubi angazi ukuthi umuntu onjani lo ngiyacela amaNazaretha ayingcwele inkonzo esikuyo siyafisa ukuthi sithi masi sivala inkonzo sisebenzeni sihlukane ilanga libalele linje singehlukane ilanga selishonile amaNazaretha ayingcwele kungahamba abantu usathiwa kuyasetshenzwa bebe bephuma abantu behamba wozani lonke izizwe
nokuzenzisa. Uthando mabungabi nokuzenzisa. Maninengwe ukubi. Maninengwe ngokubi. Namathele kokulungileyo. Namathele kokulungileyo. Kuba anithandane ngokuthandana kwabazalwane. Anithandane ngokuthandana kwabazalwane. Nincintisane ngokudumisa. Nincintisane ngokudumisa. Ninganqeni ukukhuthala. Ninganqeni ukukhuthala. Nivuthe emoyeni. Nivuthe emoyeni. Nikhonze inkosi. Nikhonze inkosi. Amen. Isho njalo incwadi engcwele ikhuluma nathi maNazaretha amahle. Kufanele sibuye ngancanye singahlali sehlukane. Funde kaMshumayeli. Benethu iphethe lokhuluma. Ungasheshi ukuthukuthela enhlizweni yakho. Ngokuba ulaka. Uhlale esifubeni seziwula. Amen. Ulaka uhlale esifubeni seziwula. maNazaretha amahle enkosini. Ngijabuliswa ukuthi uma lumemeza unyazi omunye ngangibanga uzozibuza ukuthi lwalumemeza aphi unyazi. Unyazi malufika luthi mfundisi ngifuna into enje. Afika umfundisi athi hey bafangela imemezani. Nathi sicela abashumayeli phela sisebenza nabo ukuthi akumenyezweni. Uma kumenyezwa ngijabuliswa ukuthi sathi masimemeza nabashumayeli bememeza nabavangeli bememeza. Hayi ama-Israyeli amahle alizwa izwi likaShem. Asukume zakuye. Afuna ukuzobona ukuthi lelizwi elisimemezayo lithini kithi. Bafika bawenza umsebenzi. Asikaze mhlawumbe ngikhulume ngokuthi asikaze sikwenze ukusebenza. Basathi masifika ngeviki esafika ngalo no 42,000 but yenza iIsrael andabakaboni lutho. Sathi sibuya sathi 64,000 but impela niyasichoba niyasiqeda niyasibulala. Sathi masibuya sathi 90,000 awukaze leyo mnikela awukaze ube khona sihlangene sonke siGauteng namaPhethe. Sathi kusabatshaza u90,000 safika okugcina sathi 93,000. Aphela amaphupho. Kodwa kukho kunjalo kwabakhona abantu othi uShembe esihlabeleleni sika 148 evesini lesibili nanamuhla basabanjiwe abagcinela ubumnyama. Singavumi ukugcinela ubumnyama sigcinela ubukhanya. Incwadi engcwele ithi kuthi ukukhanya sekufikile abantu bangafuni ukukhanya bafuna ubumnyama ngoba ukukhanya kuzoveza imisebenzi yabo emibi. maNazaretha ingcwele njengoba sisuke sihlangene sisuke sizokwenza umsebenzi wonyazi kuphela. Ukuthi umuntu uthini asinandaba naye kodwa sinendaba nomsebenzi wonyazi. Ngeminyaka edlulile kuseyinguqunguqu umhlaba uyaphenduka. Yake yathi ngicela insizwa eziphethwe ucele zilinde eThekwini ngesonto ekseni. Babe besahlangana abantu kwakusasetshenzwa kakhulu ngamasabatha kushayiswa ntambama. Ivuka ekseni insizwa zayolinda itruck kababa yangafika itruck. Zahlala insizwa zabonisana ngoba phela siyathanda ukukhohlisana. Khona incwadi kaJeremiah 17:9 ithi leyo ncwadi ikhuluma ngenhliziyo. Inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke yonakele kakhulu. Ubani ongayazi inhliziyo
zabe ke sesikhohliswa izo lezi inhliziyo ezihlala ezikhohlisa sase ithatha amateksi seyiphikelela entabeni engcwele yasenhlangakazi iyafika itraka isafuwa isathola umuntu ithola abantu sebehambile abuye no driver afika athi hawu baba sengibuye eThekwini angificanga umuntu wasethi ayibizwe lensizwa zatholakala zikhona uthi umvangela uGumede zayigumula iMnazaretha abayinqoba yabangaka wathi gumlani yonke iMnazaretha yami zayibeka lapha zasezizwa intombi ukuthi inkosi iyababulala abantu phezulu kwentaba intombi zalela isonto ethi sohlangana entabeni zogwadule la impethu yakhona idliso lakho libhekile ilidlizi liqede uShembe maNazaretha uyisimangaliso uShembe uthi mayikhuluma akhulume ungamuzi ukuthi uthini elinye ilanga ukubona ngamehlo lokho zasezizwe intombi saseyiphuma intombi seyihuba Nkosi yamukela ithemba lami maNazaretha ingcwele uShembe mayenza isivumelwano nawe ungajiki mase usithele ngale bese uvumela inhliziyo ikhohlisa ngoba izokwenzisa izinto okungesizona oyitshelwe uShembe noma ezifuna uShembe nathi bantwana basezulwini ngathi kungahlala silento esiyenzile sibonile ngamehlo siyenza sihlale senza yona sithi masimenyezwa sisondele ungawakhuluma usedeni uthi laba abantu banesidina basibizelani kodwa woza uzobona ukuthi ubizelwana mhlawumbe mase ufikile uzofika ushintshe inhliziyo yakho ithande lokho kushoyo izofika ikuthande mase ufikile
ngoba lo Shembe akanayo inkohliso silandela uShembe oneqiniso konke asitshela khona usitshela iqiniso akasitshela izinto ezingekho akasitshela inganekwane lezi inganekwane okwakhulunywa ngazo emandulo akasitsheli lezo zinto kodwa asitshela khona kuyiqiniso sibekezelelane yayisho njalo indlondlo yomusa uthi ngoba inkosazana luthi uma kukhona ningakuboni nikhulume kahle khulume ngomoya wokukholwa nathi ke bangcwele ngiyacela lokho kungabi bikho umuntu ozothi efika nje ebefike ekhuluma ngomuntu madoda ay yazi kuyajabulisa uze umuntu esekhuluma nje ngomuntu ngiyasebenza ngevike ledlule kodwa sekufika umlayezo nje okhuluma izinto ezingekho zinhle ngami kodwa ngathi hayi mina ayikhona uShembe engisuke ngize kuye mangila ngize kuShembe noma ngabe uyangizonda noma ngabe wenzani akusho lutho lokho kimi ngoba uShembe engize kuye akakaze angizonde ngeke futhi angizonde ngeke futhi uShembe akajika jiki awumfice ehlaza ayimfici emhlophe noma ebomvu ethi inkosi inyanga yezulu phezulu kwentaba umhlangano maNazaretha ingcwele yekelana ukuthi nina uShembe lento waba yiyo eqala loluhambo nanamuhla useyiyo akazajike ngeke umbone yayifunda incwadi abantu bathe bakhipha uMose eGibhithe bahamba uMose salibele base bethi Aaron senzele inkonyane yegolide sizoyikhonza base bekhipha indandatho zabo eseyenza uAaron lenkonyane eseyimisa la base bethi nangu uNkulunkulu wethu asikhiphe eGibhithe beqamba amanga lamanga nobone ngaka kade abakhona phela sizame thina ngoba uNkulunkulu sesimbonile uNkulunkulu sihleli naye usenzela zonke izinto ezinhle usibonisile ukuthi usithanda kangakanani bekungafaneleke sibe sabuyela labantu engikhuluma ngabo babe ngambonanga lo uNkulunkulu kodwa babe ibona izenzo ezenziwa uMose kuba ukuthi cha uMose uthunywe uNkulunkulu kodwa thina uNkulunkulu sihleli naye usikhombise ngayo yonke indlela nendlela asithanda ngayo wathi ekhuluma ekuthuthukeni ethi manje njena ngiyajabula ehlese stage wathi ukuthi angigxumele phansi waphendula omunye umuntu wathi noma ungagxuma akusho lutho konke lokho kodwa ngiyadabuka ngoba asisenayo kulomhlaba waphendula into engadinge ukuphendula nasethemba lethu wathi uShembe ekhuluma lensizwe yamphendula yathi hayi ngeke mina ngize ngikwenze lokho izoya kwelabani izulu ngoba uShembe yathi ngeke yenze into esho uShembe awuphelanga lo nyaka isaphila asifunde ukuziphatha kahle abantwana basezulwini sizama ukubambana sibe nothando sithandane singazondani umuntu uyazi umuntu mangiyathela ikhona lakho libhlungu uthi libhlungu kanjani ucumuye phezulu kodwa hayi ungasho lutho kuye ngoba uyazi ukuthi akamnyathelanga ngabomu noma ungalwa kodwa uyazi ukuthi njengoba ngiyathelela akanginyathelanga ngokuyinhloso manje ke kufanele ke sizame ukubekezelelana abantwana basezulwini sisebenze njengoba sizosebenza nje sizosebenza umsebenzi esavumelana ngawo ukuthi sizokwenza kodwa sisazowulungisa siye phambili awupheleli la njengoba nje sizosebenza sisazowulungisa ukuthi mawuhambe uye phambili ngazi ke mhlawumbe bayovela abangathandi bathi haya ungayi phambili awumela kodwa abanye asiboni kanjalo sifisa ukuthi uye phambili wembathe wonke umuntu ungabibikho umuntu osala ngaphandle ngoba masisebenza sonke ngiyabonga maNazaretha ingcwele ihle ngikhulume kakhulu inkosi usizwe la
bantwana abahle basezulwini ngicabanga umsebenzi usuphelele uNkulunkulu ora sicela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo se-19 akubeke ukuguqa kwabangcwele. Amen. Thixo